Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Robert at taga-probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Uray nagsakit tinakam ko iti inaramid ti kaayan-ayat ko. Binaybay aklaang. Jak nagimula iti sakit tinakam, ken jak nagaramid iti saan anasayaat. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Robert, dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nay, apay akas lang naon nagtipampanunutan paray. San ka matasigod akas ta? Anda ka di parikot mau. Awan pare, mas dawak lang iti kaayan-ayat ko. Papay mo't paray. Diyak mo. Adamad-madlaw ko na. Kaslada nagbaliwan na. Kas kumaitian niya. At da ka di milagro nga aramidan na. Ang mga numaikawak lang. Ngam saan mo't nga minasigod akas dyan ni Glenda. Sana may busan iti istorya. Tunggalag kuyog kami. Ngamita. Saan mo ta na matagtagar eh? No damagak, no adda problema. Awan ka numat. Amangan no saan nala maibagakan ka ti problema na. Dahi tangaro ti pampanunutek. No adda problema, asaan na maibaga. Anya nga ta dahi ta. Kan apay adi na maibaga. Amangan no family problem. No family problem. Imposible asaan na maibaga. Ngamin, naistorya na met kanyak, idi nagbabae ni bayaw na. No kasta, dahi ti amwam. Weno, nasaysayat nga urayam latan nga agdisnudo amang ibagakan ka. Nasaysayat ko man no ibaga na ti problema na kanyak. Iti kasta, matulungak met. Nakitak ni Glenda itay Sa di no manang. EJ Mall, adamot ka doana. Asino? Saan ko nga amam mo? Babae ka di? Lalaki. Anya ti aramiden da EJ Mall. Adada iti pagtagilakwan ti badbado. Kaslag gatgatang damat. Di mo ka di ida inasitgan? Saanen at agdardarasak mo't ngamin. Asino nga tati kadwana? Damagam latan kan ko ana Ibagam anakitak ida. Sige manang, damagat. Asino ti ko na ni manang anakita na akaduam EJ Mall? Ni Anton dayjay. Asino nga Anton? Katrabahwak. Nagkuyog kami lang nga gimatang iti regalo. Barkada na kami tinabunot ko. Iswa nagpakuyog ak agimatang iti regalo. Imbagkan ko na, tamo na ti kurso nada ti barkada na. Apay asaan ka nagpakada kanyak? Rumbang ka di pailaan? Saan ka diya sigud met nga ipakpakadam kanyak ti amin na papanam? Sorry. Sorry no, saan ko na ibagakan ka? Adda ka di problemam kanyak, Glenda. Awan mat. Pangasim. Ibagam ko makanyak, no adda problemam kanyak. Awan problema kan ka, Robert. Amok. Kan mariknak nga da problemam. Asaan mo ang maibaga kanyak? Iso please. Ibagam ko makanyak. Robert, ada ko makayat ko nga ibagakan ka. Anya data? Sana ko na naragsak iti relasyon ta. Kayat kung ti makiwin nasuwaskan ka. Anya? Iti anya aga po. Adda ka din sa bali. Awan. Imposible mo't ang mapukaw latan ti panagayat mo kanyak. Nawan ti sabali. Please, Robert. Respetuam ko malatan ti desisyon ko. Awanan ti maramidak no saan ka nga ayatan. Nagsakit na anak. Nagsakit basta naklatan in break nga awang gapgapuna. Imposible nga awan gapuna anak ko. Amangan no adda kasukat maun. Ngam apay nanang.
Awan mo't naaramidak a basol. Tapno isukat naklatan ni Glenda. Ado, dagiti kakasta pasamak, anak ko. Maladingita naklaeng, isa ka kadagiti nakapasamakan ti kasta. Nagsakit da ito yung naramid ni Glenda. Ay na anak ko, ado pa'y ti babae dita. Kasanok ama sigurado. No saan akas ka ni Glenda ti babae nanang. Anak, no talaga asaan anay tuding aparakan ka ti may sa babae. Saan mo amatagi kwa, uray anya ter aramidem. Ngam no ison at talaga ti parakan ka, uray anya ti mapaspasamak, saan kayo nga agsina. Urayom laeng ti parakan ka a babae, anak ko. Ne, sigamat gamit ti masabat ko langi. Oh, kumusta kan, Robert? Nadamag ko ti panangisina kan katigayim ko. Wan nga lad. Imbreak nak. Nga oray awan mo tinagbasulat ken ko na. Day tati sakit ti gayem ko. Tano makabirok iti sabali a lalaki. Naglakalaang ti panangi-break na iti agdama a boyfriend na. No kasta. Addan kasukat ko ken ko na. Kat, anya ngay. Duada itankin ni Anton. Anya? Am-amu kong ti gayem ko. Ngam no bagbaga isupay ti makaungat. Nga mididinamag ko. No addan kasukat ko. Awan ko na namet. Di nalakayat nga aminan. Tapno saan ka masakitan. Saan ka di? A pinasaktan na kon. Idi imbreak nak. Kayat na siguro nga ilimad. Aginuliban na ka. Isumot laga masabalin ti madmadlaw ko ken ko na. Madlaw ko alin mamiisan kanyak. No kasta ko na makayan ayat nanday jay nga antaon. Iso nga ti makagapaw. No apay ako nam iday, nagbalbaliwan ni Glenda. Wen pare, mapagsusurot ko itan. Amang ano itiday di akan nito. Kat sana na siyak tilinaon ti puso na. Addan kinianton ti atensyon na. Kahit, anya nga ti plano mita? Saan mo akong prontaran? Iti anya apay lang nga gapo, pare. Ay, saan naklatan nga tagtagari? Total, saan mo't lang nga na siyak tilinaon ti puso na. Taurayan niya pa'y teramidat. Ni Anton itan ti ay ayatan na. Ayos lang nga rod kan ka, kas jay tinaramid na? Nuamumla ko ma. No kasano kasakit ti marikrik na kita. Nga mawanin maramidak pare. Ay, daklaim pagarop. Kas jay gayam ti ugali day jay, Glenda. Sana mapukaw dito'y panunot ko ni Glenda. Nga nasken nga iliwliwag ko da ito'y ariknak. Ay, awagak man kit din nila ni. Awisik nga ag-dinner kami. Baring sana busy. Agre-ringan ti cellphone na. Hello, Robert. Nakaawag ka man? Saan ka kadi busy ita? Awan ka di tilakad mo? Awan man. Apay ka di? Mabalin ka di ngag-dinner ta? Apay man. Awan ngamin ka duwak ngag-dinner. Isuan na lagip ka. Okay. Sa di, no? Uray naklang di tabalayo. Sukunin ka. Okay nga, Rod. Orayan ka. Okay. Bye. Mabalin ka di nga awisan kay Jay Balayin tong bigat. Apay man. Awan. Kaya't ka lang amo kininanang ko. Birthday na nga minintong bigat. Ang mga no ibaga na pa'y akaayan-ayat na. Apay, saan mo akayat? Anya ka kadi. Angaw mo day ta? Wan na seryoso. Yamamo ka lang kininanang. Kas gayem ko. Okay. Sige man lang. Kumusta na't gaya man ni Glenda? Apay, mailiw ka kan ko, na? Saan, Matt? Kaya't ko lang nga kumustahan. Isuda ka di pa lang kini Anton? Wan, isuda pa'y laang. Kunak no adamanin sa bali anang isukatan na kini Anton. Anya ti panagkunayo kini Lani, nanang. Nasingpet ka di matlaeng? Wan mo't anak ko.
Simple a babae ngam napintas. Amuyo ka di agayem ni Glenda? Anya, amangan no agpadadamot iti ugali. Saan, nanang? Saan namat akanunungan ti ugali ni Glenda? Ngam no bagbagaan na kano ni Glenda. Makaungat pa'y. Apay, adda planom amangaram kinilan eh. Diya mo, nanang. Ngam no ita. Kayat ko pa iti makipagayam kan ko, ana. Ngamin, nasingpat. Amangan no kayat mula ang ti makigayam. Tapno adda pa kadamagam iti mapaspasamak iti biyag ni Glenda, anak ko. Nanang, iti kaano man. Saan ko nasubyan ni Glenda? Gaputakas jay tinaamuak nga ugali na. Kumusta ka mutan, ading ko? Okay, aklang, manang. Awan ka di pa'y nasa pulam akasukat ni Glenda. Awan pa'y. Asino di ko na ni nanang nga impasyar mo iji balay? Nilani day jay, manang. Gayam ko laeng. Kat, awan ka di plano ang mangaram kan kwa na? Diyak may baga. Ngam no ita. Kayat ko pa'y lang nga gayam kami. Okay. Ngam sapay la ko ma, ta iti kabiitan a panawan, makabiro kamutan iti kasukat ni Glenda di tapuso. Nadamag mo ka din tinapasamak. Anya na pasamak? Ni Glenda, adda ita iti ospital. Binugbog ni Anton. Ne, apay mat. Naamuan na nga adda sa bali a lalaki ni Glenda. Anya? Kat, kumusta ti kasasad ni Glenda? Kaya't mo ti sumurot kanyak. Mapanak iti ospital nga ayan ni Glenda. O sige, kuyugan ka. Kat ni Anton, ayan na matan. Tiniliw ka no dagiti pulis. Anyan ti mapaspasamak iti biyag ni Glenda ita. Apay ngamin asaan pa'y laing ang nagbalbaliw. Iti da ito ang napasamak kan kwa na. Agbalbaliw matngatan. Agyamanak, iti isusurot mo kanila ni nga imay ng bisita kanya. Unay matgaya man ti inaramid kan ni Anton. Dandani na kan napatay. Basol kumot lang amin. Apay nga minasan mo abaliwan ti kastang o galim. Nalakak, ngamin na may luyos iti riknak. Pakawanan nakmat ko ma. Gapoy inaramid ko kan ka. Awan kan niya akong dayjay. Napakawan kan. Ala, agpaimbag kakit di. Ket baliwa mong tikas tangaw galim. Gaputasan anasayat dayta. Wala, Robert. Agbalbaliw akon. Saan mo nga ibaga akayat mo asublyan ni Glenda? Saan, nanang? Napukawan na namin pinsan ti panagayat ko kini Glenda. Rumbang laeng. Saan ang maikarikan ka day a babae? Asino nga rin ti maikari para kanyak, nanang? Saan mo ka di akayat ni Lane? Kayat ka din nila ni nanang? Panagkunakit na singput mo, tanak ko. Sige, nanang. Rugya kon nga arman ni Lani. Kasta, tinapasamak kini Glenda? Wan pare, numakitam la ko matila nga ita ni Glenda. Nabugbog iti husto. Dahita ti maalala ti lalaki raw. Wana, ngam nakulong mat ni Anton. Isumot lang ti kakasi. Dahita nga rod kat pare. Imbaglakit din ta saan mo mo't abinugbog idin sukat na ka. Si kagig di mo't pare. Nalimbong pa lang ti panunot ko anya. Dahita ti pagdaksan na ka. No saan mo makontrol ti unget mo. Ta makaaramid ka iti pagbabawyam iti udi na. Oh, apay anak ka umay ka dito'y balay, Lani. Mapanak iti ospital. Okay, mapan ka Apay adi magas ka pa'y lang. Di mo ka di kayat ang makita ni Glenda? Saan ka di binisitak maten? Damdamagan na ka ngamin no umay ka. Panag ko na, agsubsubli ti sigod arik nanakan ka. Nalpasan ti amin kada kami kini Glenda, Lani. Awanin ti mariknak apanagayat kan kwa na. Anya? At ako makayat ko nga ibagakan ka.
Anya dayta? Mabalin ka diti agaram kan ka. Ngam Robert, amumat agayom ko ni Glenda. Ngam nabayagan nga break nak. Iswa nawayak nga rod nga agaram kan ka. Makatawan ang agaramak kinilani Mr. Lonely. Kat ita, sinungbatan nakon. Ni Glendamet, nagbalbaliwan. Kat aging ga ita, awan pa'y mat nobyo na. To'y pagayam mo, Robert. Robert, pagayam ko, agyaman nak iti da ito apakasaritaam. Kat ti makunak, awan ti agbasol adi agpulo. Makalisi ka man iti nagbasulam dito'y lubong, ngam di kanto makalasat iti pagarian ti Diyos. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Robert, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.